Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tamaşavan heca selamu rahmetu berekete khotrası ve tevaka ve hamd khuda raca rekidi. Ser ekran rehber TV bu meyvane ve Seyyid-i Melanud Huzra ve Hazire Seyyid-i Khairatın. Khairat khuda ve khuda razı bin. Ecma'in tamaşavan heca perse ve sera telefonu ukanı persen. Seyyid inşallah bersabahına ebzindi bide. Perse destemi de jua dest bekim. Seyyid dibe zurafa. Te hayvan ki seri derece. Negi derecin. Dibe gelo goşte te xoran yanına. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Malum hayvanı ki mesela ardı ekudubun Ciğerin demeşin. ciğerin meşin yani mesela hayvanı var mesela Berri yani. برای یعنی گوشه وان تی خورن یا ناویان انعام شریعت و انعام دوه مثلا چیله قسمی گامی شپاز و بزنه بانش خطین خورن و مثلا تابی دوان خورن دا یعنی خورن حیوانی که گوشه وان نای خورن شو خدا عز وجل مثلا القرآن الكريم به هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خدا تشي تمامي ريا أرضي جوارا خلق كريه yani halal merve ne yapırsa haram istisnai mi? Evleti persiyondur. Ya kitabı fıkhıda bahsa zurafat kin hemen bütünü müşteri İslamiyet'e bir goşi haramına yıkılır. Ama Hasan Basri de bir tabi'in bir alim ki mazme evi tane godiyete yıkılır. Ecbervi havay mesela hinki yana kıyas ki ava kaide ki yani godan hayvanı kaini bike goşi yute yıkılır. Zrafet gelu kayını işte, lakin alimlerin goştivi nain khorun. Ya tabi mesela per kaide ki vad bir insanı Arabi kul sar asli khumaviye. Vakti iştiyavan van hayvanı belin tabi hayvanat per. Ko iştiyavan ne bir çibuni ne vakti hali zaruret iştiyavan biksen bir goştivan nite khorun. Yani tabi hayvanat per verbi hava. Ulema gote nay khor. Ulema gote nay khorun cumhur ve nay khorun. Böyle. Seydem sadavet telefon kim he ser khatte ami bigirin. جي اسطنبول كلام كم خيراتن الو كلام كه هوجا السلام عليكم عليكم السلام خدش ترازي بقسم أستيم دستيم على أنوار وتيم دستيت استغفر الله خذ جو راضي بكلام كه هوجام ديام من نخوش نكارا هر حديد بيزي بدل الحجاخ وبتم كاب تاوي بدا يعني بري هي بريوي هي كامل سيدا برسن ان شاء الله بري يعني تبتنا وي يعني حتى بخير حتى وقتي حدي اوي تمام بخير تمام ان شاء الله بدل حاج تخوازه بدنا وسا اري بدل الحج نخوش نكارش بشتا خو ملي خو نكارا هر اذا تخاطر جو بدل الحج خو بدا بله كامل اذا كان بيوي ثواب بلا بخير اخو مالاد والجمر بيزه هي تعاش سر شعبا ما تاخذ بين خير خوشيده ان شاء الله ديار بكر كلامكم خيراتن اهلا مرحبا برا مرحبا شباب خوشي متسواني باش الحمد لله ونجي باشني ان شاء الله والله صاغيات باش صاغيتكم باش الحمد لله سوري كم سوالك جوا بله بوي خانم زارة تشكي ديجا بله كلامك ودي بارا بخير بخير سلامات ان شاء الله كان روان يخلصم خاستينهم بله حفتكي بله من منك انهم يعمل متشو ذا كذا يخوض هر وقت لسرع نيفرو أسفق يعني الشافعية حنيفية أم حنفينا حنيفية كامل سيدا برسن إن شاء الله أما تاخذ بين خير خوشيده سيدا قول ديامن جبكو يختيار زباورم ونقار حاجة قد خالد بدل حج بده قالوا يتشاو بده بدل حج zaten نقار بهره مثلا قد خالد طيارة داد أوتوبيس أرسل قد معنى هذا ويشغي بدل حج بده بدل حج تابي مثلا أنا كجبر بشينا بلكي 25 milyar بررشه كار مثلا $1000 مثلا جوري كلوي دري أنا كي حوالي ما بخشي إكريشن لوي دري هنكي إنسان متقي ديندار بينن وأولوير دنوم فرقي أرسان ناوي عند نفسي بروان و حج كل قبول يعني
Yani dedi livradın yeki perel dikin vekili lua degre. Vekil digre mesela ben bir her yeki jmera Lüve der abi. o nave ve dübave dinimsin lüve derim. Bxuş jarki çum hacı yeki bedel haca xudamın muguz lüve derib vekalete de bidim yeki. İca alim kivani Afrika limeliye ki müttaki dindar. Marabu tabi $1000 dari ki. O mesela şu evkuru hac kuru. Bu arada hesaplıyacağım. Hesabı bir erzan şeydi. Kulüvriye kere yani 20 milyar, 25 milyar. İca lüve deri mesela $1000 belki kimtir şey. Yeki o aynı az küçük hacı bedene بدنوی برای او که انشالله خود قبول کرد. İnşallah. Sedem müsaade ve dahab telefonu mehne muam bigrin. Aya kemin Sivas kerem ke umkhairatın. السلام عليكم سيدة Aleyna aleyküm selam. سيدة سوريا ما أبو عم بلى. لسيوا شيء كومري دك Komer bele. ويجا عم شيء عم روزي إني أنا شغل دبي دار ذكر دك Dar zikretkin bele. وبدا مثلا بلغام لي علوية Bele. إجا جامي 5 كيلومتر حتى كيلومتر دوري معي إجا مثلا عم يحفتنا داره ويك حفتنا عم نار شمارة تشتكيه Yani un ci kulleyne khutbel ulana be. خطبة حتى كيلومتر دوري معي يعني حفتة- جي عم لي عم تشادرانه Çadır ha. Un çoleyne hafta kilometre cami duruyor. cami durma yani bölge amle cami letüne yani günde am Bele be. günde kime Cami ama letüne. cami letüne. Kam mesida pırsa inşallah. Tamam. Ama te khudaya bin khayri khoshida aleyküm selam. Diyarbakır kerem ke umkhairatın. السلام عليكم Aleyküm selam. خدي خير وقبولك سيدة صلال O da cevrazi be. Kerem ke. أبدية تفصيلي هي بيدك ترنت شغل مثلا بنجي بيرك تشيس بيرك حتى بيرك ونادى حفظ رامجي أوجي نافوان داري مزنة Bele. قالوا باري درست نه درست Kam mesida pırsa inşallah. تمام Ama te khudaya bin khayri khoshida. Benim. Seyda go اد خسته ده بومه يعني هفته كم بيجي خسته ماي يجي ارتشار ماي لمجي ليشونه بله. وحنيفيه دبي قالوا المجي غشاوه قزابكم Öyle müjde aynı müjde içine bir kazak. Mezhebi İmam Hanifi de rahimahullah. Mesela hatta kusara zan be. Mesela 5 روز 6 روز mesela sabah şevak nivru asri mağribi. İsrail المجي بك Bu İsrail. Lakin vakti zaman per derece ve ne lazım ev İsrail ubkâne nizam. Yani vakti yüksel müjde khub kazak. Müjde çiğli içine kazak. Tövbe istiğfar ke. بله سيدا سيدا قوا ام كومري جي كومري خابتن من اب اورمان دنه جبك دارد بي رايني ذكر دكن ويروي تعطيل دكن او جيش كي باش سيدا جد بي جامي قاسي هفتي كيلومتر دوري ما جي گندي كو جامي له دبي خطبه خامه چاوك Ana kulübül çola ben şu cum'al sırvan nefarze. بله Ancak gün ki nizivan heve. O O cami- mesela azan bey xwendin. Azan ne parlıyor bir denge normal. Havacı mu'tedil ve normal ve denge heravan. Bir çakı vacibı herum hiç müdür cuma okun. Yoksa mesela ci çadır al, çola ci iş. Bir cum'e ne abi? Cum'a gelet sınırı gündabe ya şehirdabe. Jiberiye cum'a sırvan nefarze. Vakti hafta kilometre dürbün. Kimtiri be cum'a sırvan nefarze. Lakin mesela dar rozi cum'a zikirdikin. Yani dar ev mahluki kainatı teb zikri Khudat kin. بله Khudat be yusebbihu lillahi ma fi semavati ma fi ard. شهبه Erdu asmana dünya dora khudgara zikri Khudat kin. Dora şemsirga ro zikri Khudat kin. Roz mihvara Khudat kin teb zikri Khudat. Ev dar u ber u hatta dar khusan hatta hişim bin zikri Khudat kin. Vakti ku hişk bibin indi tsakin. ذكري والقدر Peygamberim Aleyhisselam çe ser mezer had ve her luji ve devan hadis azab dane. Ye gote mesela fesadi ne bir insan kir. Yeki yıkış peşt ki tuvaleta xo yani muhafazanet kir. İzah David yine çukliki dare hişin. Jeytke peygamber yek de servimez yek de servimez ya sabit personel efçe. Devana hatta hişin bir zikre Khudat kin. Zikre Khuda Khuda Teala fayda devanji evci azab yavan sevk. Yani dar vakta hişin zikre Khuda bin. Lakin roja cem'i ana roja cem'ik mesela ev harame. Hizmet harame Khuda azze ve celle bi iza nudiye. للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزر البيعة. روز الجمعة وقت أذان هات خوندنا أذان دديا.
وهاد قازي كده ورن سكري خدا بكن تابي أذان يعني ورن المجال جمع حي على الصلاة ورن عجل بكن ورن الميج بكن تابي المجال جمعيجي يعني المجال مصرية جمعية إجا تابي وشاقي إنديا كي جمعان سي فرض بالسبيس بك حرامه حتى هنكي عالمه قد والسبيس بطاله لكن وقتا إجا خدا بي إذا قضيتم الصلاة فاسعوا فابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله رزق خدا طلب كن هران آل سبيرشو طلبا رزق يعني إيكو بخوزه يعني رولا جمعية يعني خبات حرام دية لا نحرم تنا وقت شوي روك تعطيل كن باش تعطيل باش يعني جماعة إذا مسلمانة تعطيل مسلمانة مثلا جماعة تسي يا يهودية لعنجية خريستان والساعة طب هي خمري مدوي خويت على عولي وان ترجع وان الجمعية كر قبولنا كر خويت على ما بمشرف ترى أم بري وان جرش روي وان دوي مر دنيا بسي وان لكن آخرته أو دو مدانه أما بري وان هرنجنا سيدي عبد تلفوني من أمام بنزل سكنان دينه مساعدة وبه جشرنا غير كلام كم خيراتن السلام عليكم. عليكم السلام این چه تی سیدانی باشه؟ كلام كه بسیار ما سیدا بله نوف حیوان گل چوله ببینه سیدا أري خویل نده که عجبا بی مال موفی كامل سيدا برسن إن شاء الله تمام. أما هاتي خدي بين خير خوشيده باطمان كلام كم خيراتن سلام علیکم سیدا. علينا عليكم السلام سیدا بکا انسان کو تجارت uğraşmış biri o para mesela denci ki bine sal ser bahare او zakata ve nake insanlar ko bedaya da Yani- mali xudiye para يعني مال بدينتينه ya seyda mesela para olarak restandiya Ha, para- denandiya bama da doğrusu mesela pe ticaret etki بريل جمتيه para bama pe ticaret etki mesela sala go ser bahare az zakata nat kebesiye maya da na kebesiye يجي خدي مال يبدا ya da xudiye mala o ikinci seyda iroje mesela amci ki duri mal şoğlan rojayina بله دبگو مثلا جامعه رو به چل نفسه الودره تنبن الودره مجاینه و چه نبا چکی سایه سیدا كامل سيدا برسن إن شاء الله مالی الله أما هاتي خدي بين خير خوشيده إن شاء الله سيدا قو تكستيل وقاسي بينجي شيس حفتها بيلك شغلن وندى حفظ لام شغلن او اشتيتي هنا تاكسي انت هناك استاذنا وكيدنا اداره جينه ده بقالو خبطه شويه أنا بيرك يعني بيرك را خبر جایزه بشرط که تسترا خم حافظه بکن اختلاط نابینا میرو پیرکا چه نبه وقتی که میر تنه نبینه. پیرک جی پر بن تنه نیم بن و گره تسترا خم حافظه بکن و امینتیاش فتنه اوه yani ana ben pireki kur çın tekstil adı çın mesela ben qîskê ku di markete de dişxulin ya di van ewka de dişxulin بيجي جيك او زلمه cî silan tevî hebde me neme yek Müslümanetî li gorî şer'î xwe muhafize nake yani îza van cilê tank van pantolê tank ana ba me yani qarşıma ewkê cî tekstilê genç û qîz nav hevda van pantolê tank û van şerqiya van Türkiye yani ev ümmeta İslamî ne'ûzillâh bi vê îxtilata mêr û pîreka çû helakê çiye fesadê û ku çi qas qedar ev giymak ev pantora ev mêr û pîrek diriye berebera qanûnê dewletê jî müsaade edin lî ne'ûzubillâh dihat tiştê pîstir yani ev ya hani vallahi din çe iman çe hasiyet çe şeref çe hayat çe o insaniyet radibe yani ana insaniyete insan farka insan ve hayvan بعقل عقل جي أواكل جوري أمري خدا وبيخمري خدا مثلا إنسان يا سميسة ورابة وروني وقت إنسان بالميز وبطاعت وبعبادت وأمير وبيرك ناف هذا أنا بان مكتب هذا يعني مثلا doğru dürüst insan ki öksünden mektebe dernek kevin. Yani akli ve zana ve mühendis tebziriye ki hatta mektebe qalile nav qiz ve mer nav hada nav aşkı meşgule. بس Yani insaniyet rad. قروان ارتشا بين ودا يكرن Gere bir peygamberimiz aleyhissalatu vesselam de ma teraktu ba'di fitneten eşedde ala ricali minen nisa. Dibê min di dû xda fîtne kî mastır fîtna pîrekê ji mêrê ümmeta xwe re terk nekiriye. Yani en fîtna mazîca alî pîrekê de 1400 sal berê pêxember gotiye. Îro binêya mêrin etişek pêxember gotiye muciza pêxemberê me hatiye meydanê tenê heya rabiye, terbiye rabiye, edeb rabiye. Wallahi ninkî pîrek mesela ki pantol xwe dikin çiril çîplaq be ew xwaz bi zorê bê teşxîs kirin.
İlk مساعدة vakti hayana ma na'uz be iman jina. بله مساعدة وذهبت لما شفنا المسألة خطينة جواني كلام كم خيراتن وان السلام عليكم عليكم السلام دنگی تلویزیون خو بگیره او تلفن گذاری که عبارة وخير لي بقى شباب خوش بقى بخیر سلامت ان شاء الله السلام عليكم عبارة وخير لي بقى بخیر سلامت گرد دنگی تلویزیون بگیری او تلفن گذاری کی تمام بله سيدة دحر سؤالي معنا جوابكم بله ياك سيدة او هناك ترى جنم ملت جميع توب تكه مثلا سرناوي جميع که معلوم توب تکه هم bizim دکارن هناك جميع خورا هلدن ياخد جميع که باشقاره yani هم bizim سرناوي جميع که مرد توب تکه جميع که باشقاره مرد که نیوی هلده یا مقدار گزیره هلده بدوی جميع ama خلص نابي جامعه ده نوسا جامعه كده ده هم bizim ناوي جميع که را توب تکه هم bizim جامعه که را توب تکه جامعه حضرت علي او حضرت ابو بكر خرجتك وري برای قسمه که جوان پرار را که بده جميع که باشقه هات فهمي ابويك یادن سيدة او جامعه او اطرافيون هنا كلية هنا امبزن وقتی مرد اعتقافی دکه اجا مرد اعتقافی تام جامعه دا بکیان او اودی اطراف جامعه مرد اعتقافی بکه اعتقاف مرد تی قبول یا نه قبول اوجد حوشه جامعه دنه او يعني اوده حوش جامعه دنا اما جامعه خونینه اطراف جامعه اوده هنا مثلا كلية هنا گریدای جامعه بنه همین قاعده جامعه یاربک اولو جامعه اطرافی مثلا اوده هنا مرد اوده دا اعتقافی بکیان به جامعه خدا بکه كامل سيدا برس ان شاء الله زواج مالات اما هذا خدي بين خير وخشيه ان شاء الله جعان تبي كلامكم خيراتن السلام عليكم hocam. عليكم السلام شباب من خوش. بخير سلامت ان شاء الله كلامك دست وعليم هاون استدارة. بله أفصالة كما زوجي ما زكاة من 100 غرام زيرمني وديني من جي زكاة ديت كفا زيرتي يا بيلك بدمجي زيرتي يا بيلك ايه ايه خالما استفت لكامنا ايه خالمات ايه مهراوي مهراوي Hanifiye Şafii. والحنفيه شافعين أم شافينا كامل سيدا برس ان شاء الله وكذا برسي وين وبرسام دواجي حقي زلام سكتي لك اتشيا حقي زلام سر بيلك ويب كرتاسي ان شاء الله سيدا بحث كبرا اما تاخذي بنت خير خوشي ده ان شاء الله سيدا قمنا حيوان كل چوله ببينه وخادي تنه قالوا چاچه به او حيوان ده مالي مرفا خلی مرو کاره بینه خویب که حتی خوی درکه ده مرو بده کی و در نکه مرو کاره او که شخرا بفروش یا شرج که بخو لکن مرو فیتای محافظه که وقتی خوی درکه مرو داره قرب ده خادي او یکی بسا او بعد ها بده جامی مامی کی بده خیر کی بله. مدرسه کی چی تریان سيدا قو برام جاكي دين كريه هاد شغلين خابتين تجارتي بيتكم يبري اما دين مقرتي هجي دي بيقولوا زكاة يبري من لازم يا اي خود يبري لازم آنا زکال خوی پرا لازمه ای کد شخلینه او کاروی که سال قد یا بگیره نصابه او جوی کاری زکاة خوی بده لكن پرا زکال خوی پرا کل يعني وقت زكاة دخل يوسف كاوتي مريجي دخل بإيتي فيها اری و اي خوي ما يبج ای بده لكن که او بیجا ولا بدین دائما و مسا قنجین میکره از ما زکاة درخم کار درخه بقردي حسن دابي سيدا نفس قرد حسن بجی یعنی دابه که اویا زکاة و درخه بیجا میشه استفاده دیتیه در نخه لكن در نخه مثلا خود خوی يبري واش لازم يكون نه لازمه که درخه لكن که درخه قنجیت که بله سيدا قو جامعة مشنجي كي قلت لنا شل حبة خطبة نابة قالوا سيدا بيشت في والده گوتیه چه؟ قال نفر شل حبة اي كل ميجا خطبة أنا تصاني قرشة إمام الشافعي رحمه الله عليه بدبي تشل حب قرهبن إمام حنيفي دبي سي حب جماعات يكجي إمام هنكي دبين 12 حب bazda görüş da hakkı sayel müjde cem'i dana bazda görüşü ve müstehdi imamım kidim haftı hab kidim si hab hinki çil hab hinki 12 hab hinki si hab çar hab lakin vana tevdaji hadis ayetine tabi görüşsün hatta mesela Süleyman-ı Kürdi mesela İmam Şafii kitabı ya bu kitabını tevbe askin diyecek ki delil tane devre mesela İmam Hanifi diye bir seyhab cemaat
O yekji imam belmica cem'e dibe. Yani mezhebi İmam Şafii, İmam me seruçavi me mxolya bini piyune, lakin dibe delilten. Deyla İmam Şafii dibe vakta Es'ad bin Zırara, Peygamber Visandiye Medine-i Münevvere ilk olarak ilmica cem'i bir kiriye çil habune. Lakin tasadifi çil habune. Diyeydi ve menne diye gemi çilil ciyak meyskirine, İmam Şafii de menne diye gemi çili kirine demez çile. Lakin tı deliltine, cibi deliltine Ebiyen mebne lazım ilave İmam Şafii ki. Yani ana atamın mesela Peygamber Aleyhisselam Medine-i Münevvere hutbet kıl. Hutbet kir icak karvan Şam'edati. Karvan Şam'eti mesela milleti cami tevdetin için peşiye karvan 12 habibte yeniminin Peygamber'e ukahı devam kiriyor. Hatta Xuda ayet nazil kiriyor. Luan eleştirmiş ki ashabiye gote ve terekuka qaimen. Debtenil piyasun terkirin yani evtisekul ba Xuda hayırtırıcı ve ticareti. Lakin mecvan sahih bu. Yani mesela ne kadar bugün 12 habil mecnesi. Yani mezhebi İmam Şafii de bir gerçek çil hab hutbeyi göderip ki. Çilli kimdir ve ne haber lakin eviya görüşe. Ama mesela ulema-i İslam'ı bir delil ki satına le ser saye le meca cem'i neş Xudaş peygamber delil ki gere evqabın deliltine ama ben gere karabalık gibi. Ki karabalık hebe. Hatta mesela İmam Hanifi de bir gere şehri be yani çarşıya hebe mesela ci alışverişe hebe gerel ve de qadiye şer hebe abana ji alim ben tişki sad peygamber ne göte ne okun yani van şarta pri istihadine van şey istihadi ne vazifeyle merpi amel Merak abi alimlerin acbi İmam Ebu Hanife rahimahullah mesela Cenab-ı Gürşeh Sadık İmam Yusuf İmam Muhammed radıyallahu anh nefsi belki sıvıya cedi sıfır belki yekidiniz me khasirban ahkama ders jber bir mesele istihadi İmam Şafii ve men qallada alimen laqiyallaha salimen ki takrira kija alim ke ve salim her huzura khode takrira takrira bila vekiriye qana'ana ma ana qana'ata habt hash ham neyde habda 12 ci kebir dol mizaqiye cem'i kin yani ana sivne insan ci kebin o yazık ne kul millet cem'i nakin yani jberviya ve ne lazım ilak merif yani el çili bine yani سيدي أزروكي لقندك ملابو جا جماعة ما تشلحبون دهاتن جاروكي لونات ناد خطبي وانا حاسس ما كنت شان بيوي جو حياة بابي مرو بعد نايم خطبي يعني بريشان معايا مولا بدك تي بيرامل قلت كي اجلي وحرو غازي هبت كنا هاتن يجري وان سبرات قلت تقولوك يكيب الزور عين المال جمعك بيتشل بقدا قد ايوه مغانيه وكيفات حي قينه يعني ابيو يجرك ناكه yani avqat zorlama mecida mesela uktun yani. Sayki beli peygamberi men nekir yani. Selam sadava bet hab telefonu mena muaz bugün. Cemerdin kelamkum khairatın. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Seydam soru güme bu. Bale. Şimdi ana hanımımın meyra ve bu meyr. Meyr eri. Eri 5 milyar. Bale. Eri. Ne 5 milyara dayı haval ki koy. Eri ki para yani. Bu ticaret eri parayı. Dedi khani dikire mesela kori 5 milyarı kara mezleme. Bale. Eri. veya halal ne halal veya soru ki ev. Yani ticaret yapıyorduk ki. Evet ticaret evet. Tamam. O zekata bir para heyetune ya. Zekatu o ticarete bir şey var. O aztıç kiriş benim şeyde. Bale. Ana kalmam govi 5 milyara go kara işteraya. Eri canım anadı. أنا دبيع الحلال ناكل جارنا تلي أم ترتيب بس دبيع الحلال ناكل. تيجي ترتش ne bu قد شوكا. كم سيدا برسن إن شاء الله. tamam سيدا. أما تأخذي بين خير خوشي ده إن شاء الله. Diyarbakır kelamkum khairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. İyi akşamlar hocam, bir şey soracaktım. Buyurun. Hocam ben 20 yıl önce mesela birine çalışmışım. Yani bir yerde inşaatta çalışmışsın evet. 20 yıldır paramı vermemiş. Şimdi diyor ki mesela örneğin 20 yıl önce yome 10 milyondur diyor, 10 milyondan yomemi ver. Senin 10 milyondan yomelerini vereceğim. Yani bunu nasıl verecek? Ya nasıl verecek? Soralım size. Soralım inşallah. Allah'a emanet inşallah. Sağ ol hocam. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşam. Sağ olasın. Seda go mere Peraz cami kir topke. Öyle. Teyze cemaat dedi bejin her hutba dedi bejin. Cemiyet topke. Falan camiye ren pera topke. Camiye hasti alem bejin. Jiviya radve pera topke ya de camiye xoji. Yani cami ki muayyen topke.
O da cami Ya gidiyor. camiye harcı karıştık ya malum beş. Demek ki o caiz ya na. Ana kitabı şeriat yazdı. Bir vakti merhaba cami kira perekiye ihtiyacı ki khas o ihtiyacı ve camiye pe heve göre vacibet lüy masraf. İhtiyacı he. Leki dir nikari. Lakin gücü de ziyade ama madem khoye gudayız bu camiye de göre illa cami gidini masrafı. Yani vakti cami mesela hatta kitabı fıkhiydi bir ulema İslami mesela bir cami kitap çugar khaliya kari. İhtiyacı bir khaliyat ne? Tkari mesela o dolaba Kur'an'a tıkınıp kari. Tişkikum müstemilat camiye ve merkara kari. İhtiyacı cami bir merkep kari. Lakin vakta ko ihtiyacı petrol merkari cami. Yani ihtiyacı ve cami hebe lazım. Nagar ve cami. Bu niyeti davet tabi. Bu niyeti. Selavan cami salatina. Malum döndüre vanda o da mehne o kütüphane hene döndüre camiada. Dibi etikaf diye derece dibi yana. İtikaf naku biniyata camiye çevi itikaf dibe. Lakin mesela urfa insana bir evne camiye ev medreseye ev hücre falan lenabe. Lakin vakti cami çevi hatta havşa camiye da bir camiye ra çevi dibe itikaf dibe. Yani mesela ek vakıf bir gote bir camiye ev havşi bir camiye ra diye çekili seniyata camiye Düvedaji havşa camide. Yani eser niyete cami çevbet edibe. Eser niyete cami çevbet. Yekana ard ki vakıf ke bizvi ardi vakfa cami. İnsan kara her cami çine bir kara ihtikaf. Bale. Seda gosel gram mehra pirekavi heye cemana Şafiine. Galu zekat edikeviye na. Ha mezhebi İmam Şafii da İmam Ahmed bin Hanbel da le mehra pireki yani mehravi eküp ke zinet şura. Yani kullanmış ke bazı kestiği zekat lenakere. Mezhebi İmam Hanifi de bilir ki ve arsalbede. Mezhebi İmam Malik de bir ömre kadar car gibi de. Yoksa mesela tişki mezhebi İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel de bitse ki nema. Artış diye tüne ve zidayı tüne ve zekat lenakere. Pirek tişe kütke zine şura. Ne tişe? Çok meha yani. Zberiye sahibek ve ashabiye. Zekat lenakere. Zekat nerede? Seda go hakkı zılan masayı pirekaçiye kurtasi. Ana mesela hakkı zılam ser pireke Peygamber Aleyhisselam de pireki. Ku bemre zılami ve razı be Xudayı razı be. Yani pire gerek itaat zılami ke bevi dernek ve derba o vakti mer nel mal ve bi iznavi velev babe ve biraye be bi zılami huk bedli be yekinine neke hundur. Yani velev mahrame binci. Yani bera pel haliyil malavi neken o mesela nefsa khuda o mali merik da bera gere hıyanet neke. Yani en qanci pireka evvel vakti ku hıyanet meri khranek vakti ku nel mal be mali da. O nefsa khuda o ekub mer pe nakhoş be. Neke hundur o be iznamer der neke ve derva yani mer kare men aviş de ziyarete de bave bke. Men aviş ziyarete de bave nikare bke. Yani vakti tguri urfe da nakhoş ya khud mesela tguri urfu adet hafta car ki kuniz bin dur bin mehi car ki ya sali car ki vakti gere izin bxoz lakin eviz gere izin bede. Ku izne de pe günahkar ve çünkü sıle rahme emri de baba yani Xuda be en şükürli ve li valideyke. Şükremi bin de baba xubkun. İcab zılam yani men'a pireke ziyarete de baba bke be günahkardı be. Ancak mesela kare diye ki perhane pirek mesela şikayeti var maratın. Debe xasiyam te mara men pirekam beri hevde. Ama kuteyim be hevd kevin. Persana hinki xasiyane زقيزي قوي حزت كن أنا فاقدش كي تشيدبا هاتشما ظلميت أوات كلتا ظلميت كلتا حقرت كا وان بري هبدر قال نيل خسي ولا مالاوي لكن وقت كو يعني زرار به لكن بيركاوي نكار منام كجسيات ديا خباوي بله سيدا قو براسي حتى ما شاء الله سيدا مواجي بقرن دا يوم برساقه برسن جاء أنقرة كلام كم خيراتن أنقرة Alo. كلام كه Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam buyurun. Hayırlı akşamlar. Bir sorum olacaktı ama. Buyurun. Şimdi ben işimden dolayı akşam namazını Hanefi mezhebine göre amel ediyoruz tabii biz burada İç Anadolu bölgesinde. Evet. Bu akşam namazını Şafii mezhebine göre akşamla yatsıyı birleştirip kılabilir miyiz? Bazı zamanlarda çok zor durumlar kalıyorum ben. Akşam yani, namazını kaçırma durumu oluyor. Yolculuk halinde misiniz? Bir çalışıyor musunuz? Yoğun musunuz? Yok, çalışıyoruz iş durumunda yani. İşten yoğunluktan dolayı. Vakit de dar oluyor. Dar oluyor. Tek personelim, tek çalışıyorum.
Evet. Bu durumda İmam Şafii Hazretleri'nin mezhebini taklit ederek akşamla yatsıyı birleştirip kılabilir miyiz? Vebalede girmek istemiyorum. Soralım Seda'ya inşallah. Peki, teşekkür ederim. Allah'a emanet inşallah. Adıyaman Keremke. Aile akşamlar hocam. Aile akşamlar buyurun. Hocam bir sorum var. Borsa oynamak yani mesela. Borsada ticaret yapmak değil mi? Evet. Soralım Seda. Başka sorunuz var mıydı? Yok sağ olasın hocam. Allah'a emanet inşallah. Seda ko 5 milyar mehra harma mı heye? Hani. Medaye ki ticaret betki hayat kredi proje karamet deme. Bir cazı ne cazı? Vakti ticaret ki o mesela nispeta kari tabi çıkarsa. Sadi çıkarsa belli bir. Çıkarsa evine çıkarsa caiz yani ticaret çıkaya qirat. Ve Arapçada gudun qirat merperde ki çalıştırmış ki perezmin haber işte. O kadar bazar çünkü kar hat. Çıkarsa o bu zararı sermaye işte. Seda go zekat etkeve yana. Zekat etkeve. Zekat etkeve. Yani ana mesela mehrap pireki megok zekat etkeve vakti ko zinet be. Yani ana pireki mehrap bisine arsa ki bistine. O mesela ko zekat etkeve. Çünkü de mukabili teşkilanek pirek teslim İslami خود که یعنی ابی bir nevi ticaret yani. Ciberiyi zekat etkeve. Seda go tibul karayı başlara belte halal dikim. Hocam bir halal nakim. Karayı peri. Beri godes halal dikim. Ana da bir halal. Na beri godven hiçu. Ana mal ki merve kira hediye bke. Ne kadar dayı vegar seda meki şunda vegar. Davet kayra. Ana mer mal ki hediye bde ki indi qabt kir indi be iyi. Ya mer vakıf bke. Vakıf hatay qabt nekle mer karbe poş. Yani ben o de karayı komple iştare seda. Karayı peri iştare. Şaşma şunu karşı vegar bir daha karayı alım te. Kara. Na vakti ku ek gotiye. Der bas bir karşı bistine. Ek maya kara. Maya kara seda. Kara peri kucu bistine. Böyle. Size izleyicimiz Türkçe sormuştu. Dedi ki ben 20 sene önce bir yerde çalışmışım yevmiyeci inşaatta. O zaman diyelim yevmiye 10 liraydı. Evet. Şimdi yevmiye 100 liradır mesela. Evet. Diyor adam diyor gel sana paranı vereyim. Ama o 10 lira o zamanki yevmiyeyi. Evet. Diyor acaba bu nasıldır? Şimdi adam o eğer ondan yani vermemişse onun hatası varsa verebiliyorsa vermemişse hatta İmam Yusuf'a göre şimdiki paranın değeri ne kadar ise ya altına göre ya bir mala göre hesap eder ona göre verir. Yani burada mesela İmam Yusuf o zaman vermemiş ya. Mal sahibi vermemiş. Vermemiş eğer mesela veremiyorsa fakir ise adam sabreder. Tabi ahirete sevabını alır o sabreden. Yani para sahibi. Ama vermemişse, verebildiği halde vermemişse şimdi mesela biz İmam Yusuf'a göre bir fetvası var. Çok da bu asırda da lazımdır. Diyor mesela şimdiki değer ne kadar ise o günkü işçi değeri bu kadar değil bir günlük yevmiye. Bazen altına göre değerlendirilir. Şimdi altına göre olsa çok fazla eder. Seyda Ankara'dan arayan bir izleyicimiz dedi hani akşam ve yatsı arası çok dar bir vakittir. Evet. Ben tek işçiyim, personelim çalışıyorum. Yetiştiremiyorum bazen namazı çalıştığım için. Diyor acaba Şafii mezhebine göre tehir edebilir miyim? Şimdi yani tehir etme daha fazla takdim etme. Bu da İmam-ı Şafii mezhebi değildir. Bir hadis var. Peygamber Aleyhisselam diyor bir gün, bir sefer Medine-i Münevvere'de öğle ile ikindi beraber kılmış. Akşam ile yatsı da beraber kılmış. Peygamber vefat ettikten sonra Abdullah bin Abbas'tan sormuşlar. Niye Peygamber öyle yapmış? Demiş li la yuharrice ümmetehu. Ümmeti yani sıkıntıya girmesin diye öyle bu fetva vermiş. Dolayısıyla alimler diyorlar böyle sıkışık şeyler varsa insan kendine adet etmez. Hatta İmam-ı Nevi diyor. Mesela asri alimler diyorlar. Birçok alimler yani o fetvaya göre İmam-ı Hanifi'ye göre tabi zaten bu cem yoktur seferde diyor menader var. Tabi İmam-ı Hanifi rahimallah ilk mezhebi teşkil eden İmam-ı Hanifi. Yani Şafii'de de seferde var değil mi? Şafiiler seferde var lakin bu yani mutlak olarak Peygamber bir sefer ile yapmış. Yani hatta Sahih Müslim tabi bu hadistir. Hadistir herkesin malidir diyor caizdir. Yani bu adam hani şimdi takdim onun işine yaramıyor. Malum adam çalışıyor zaten.
akşami kılma zamanı yok. Yani tabii tehir yapabilir o zaman. Ya o da adet haline getirmesin. Ya adet haline gelir mesela şimdi İstanbul'a diyelim. Adam mesela akşam olmadan önce arabayı biniyor. Mesela evine varıncaya kadar yatısı oluyor. Adam ne yapar? Yani şimdi o hadise göre adam takdim de edebilir, tehir edebilir. Caizdir, bu cem'dir yani böyle bir şey olmaz. Sefer gibi. Şimdi seferde niye mesela takdim, tehir tabi kıyamet kadar değiller var. Böyle. Şimdi meşikkat için. Halbuki bu meşikkat o sefer meşikkatinden kaç kattır yani. Evet. Dolayısıyla elhamdülillah fetvalar vardır. İnsan bu fetvalarla amel edebilir. Böyle. Selam sadava ve dahab telefonu mehne emman begirin. Diyarbakır kerem kevum khairatın. Diyarbakır. السلام عليكم. عليكم السلام. سوريكم يا ابو. بله. اب حقي بيريج سرمير تقوس. حقي بيريج بره. كم سيدا برسي ان شاء الله. Ama kadebe beni خير. Geleceğine bir çıt. Seyden Eskişehir kerem kevum khairatın. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna aleyküm selam. Şevabine hoşum. Bixeyr selam. Xuda razı be. Unji baş inşallah. Xuda razı be. Elhamdülillah çok şükür. Kerem ke. Seyda dahab Suriye mi ne? Bele. Seyda na mesela hakkı min ser yeki be yeki hakkı min khadiye yani iftira bitiyem yani mesela خيبة مكرية أزوي حلال بكم خيرا من دا زعفيان وأزوي حلال نك ماني مريا أزوي حلال بكم خيرا من تقاسة أزوي حلال نكم خيرا من تقاسة تشقرالية شاوية أبو يك يا دنيا جنا جرى عربات كرم دفروشم مريكتي از دبجم ادبم خورا دينا خبدي برچوانه از دين مال مواني لبرچويته بله اوش دبجم دبي مثلا چي بي عرباته هي از ند بجم تشتكي هي ند بجم تنه از دبجم از هناك تشتا ظانم که هي اجي اجيرا راسي نبجم يا از دبجم برچويته ند بجم خرابه ند بجم تسخورا دينا خبدي كتباگم دكي بستينه كتباگم نكي مال منه آها حلال حاضر آها دفروشم از چا بکم اما گوتنا مراست کام سیدا پرس انشالله اما تی خوده بین خیر خسر چاوا سیدا گود بورس های مره حساب استینه جازه یا نه حصه بورصة eğer تشترك حلال من فائز نكوي كي مثلا بيجن فابريقات شكرة حصة يدفروسن يكارب كرا حتى الجوريوان حصة مثلا صالة دنيا حصة يتقابها بقول جوري زكاة يدرخه يعني شركتك حلال بس شركتك حلال بن وفائز نكبني بفائز مثلا أنا بعالمي عصيب عصا حصة بورصة كان تبي أكثر يعني بفائز دي أقول كل وقت فائز نكبي مثلا فابريقات دمرة خويا مثلا كصد حصة مثلا 100 مليار بيجن أبيع حصة كيتكرا تقى كاري ورسري جال مالي غير منقولة يعني جائزة رأي تنوقتك فائز نكبي مثلا حصة فابريقة إشكين كارب كرا فابريقة تسيكو صح حرام بن كارب لكن حلال جائز يعني سيداكو حقي بيرك سر زلامة شيء حقي بيرك سر زلامة حضرت عائشة حديث كده دبي بيرك بزمان صولا مير باقش بكدي حقي زلام سيرانا به يك دبي شاميتي الشامي ويش حقي بوت پرستيه بير جد مدينة منورة نال الشامي ملش بوتارا سجدة دبن دبي ولاش پیغمبر علیه السلام ماستر کسن زهرم از پیغمبر سجده بم ایجاده سجده و پیغمبر دبی نه که insan را جایز بیا سجده ببره و پیره که جمیره خورا سجده ببره yani mesela peygamber bu خاطر insan da en ek per ihtiyacı olan bir sulhi heye miru pirek yani ana mesela vakti nabi navanda fitne ve benim peygamberime hadis kâdı be şeytan kürsiye xo arşe xul ser bahri evtike qormiske o tuni merve xul doğru toptuya şeytan ve har kej ve keb khapini tabi hatta vari şeytan insan gene ve khapini دبی کی آدمی خواپان پیل میجی ترکر مثل کاد بیکن نظام پی خی بیکر حرام داخون دبی نه دبی یکی دبی ولام پی پیره کای برده آد بی ایت تقنجیک تباشکر چمکی وقتا مثلا پیره که زواجه دا icabına da aşire bir zavaja pire kumir ki digijin hep. Yani ev dini İslam'ı dini biratiye, vahdete, yekitiye
ومثلا ديني بارشو حسكرني وقتك مثلا هوراد زوجين تدي دعش دقة بلا دعائلة جاب حسكرن الصبي كشوان والدين جالي كده بي أبو جالي كده خالو زياد بي كالو بيري زياد كالو بيري إذا وقتها هب بردن أبان عجت تبدو من نيارها إذا على هذا حتى فتنة درتين حتى قوخات درتين أضبي رمضان ده بري سيرو بري عيد أزوج بيري كده الباطمين لها بخصن دحباتهم كشت جبوا خيدا بيرك جبروي هواي الشيطان بني أنتستك تخوزك مثلا بي فتنة شيكا كو بيرك وميرا بري هبدا إيرو أف قانون دولتك ودار خصنا سلفان بيرك ده تلفوني من زمان بقدر تخوزين كيس تمام يعني جبروي هواي يعني بيرك حقي وي أوا كو جارل سر مير سروي أوا بإذنه حركة كنا نادل بيه حقي بيرك يسر ميرش حقي بيرك يجي أوا كو رزقي يبدي ناني يبدي آوي يبدي ومثلا تشيرو خبرو بيران نكو وظلم لنكه ايوه ظلم لنكه قيزا كريم زم شوان سابيجه يا حقسيه ظلمه يعني بيرك بيغمر مدبي انما اوان عندكم يردمجين الباوك يسيل باوانا ظلم لوانا اذا بريكانات قانون ملت بري تلفزيون به قادنا قارشي شده مير بيرك بسيلا والله انه روزين كي ادم بامه بيرك سيرك الميرا خصيه جبي مشكوره اخرى خيدي مم قد اسمع الميزك بيرك سيلك المير خصيه جماعتنا بيعزج بقدر ولا زناخوس كاف يعني ترسنا يعني بيرك عندي رابع الميرا خجي دولة الجزاتنا لكن ميرك بيرك سيلك ليخا صال كيش مال جزابك يعني في قانون الدولة ده في ملتي بري هفت عدالة النار toplum kadans aile malbatı kadans. Yani ana aile kadiyatçu. Ya birek mesela ana خد على القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء مير حاكم السر بيرك أنا دماغي ده حتى السبب بيش خدات بيش شمكي رزق بيرك مير ده ناني آواوي جلي مسكني هرس عيد مير أنا بيركي مثلا مير كي دياوي المال ده هذا بيركاي ومثلا كارا أنجا يكي جوان رزق يوم ده يا بيرك أخذ يا ديا خنوات حقي بيرك حقي بيرك سريع ديده السريع ده يجي بيرك نعوذ بالله إنك بيرك أنا ميرش حتى يبالي خيدان درجة أو تشغل دوستات جرا ومير كاره سيلك يجليخ بله سيدا كان مثلا ده تلفوني من ماج بقرن جباتمانه كلامكم خيراتن Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Soruyu ben Türkçe soracağım ama siz Kürtçe cevaplayabilirsiniz. Fark etmez buyurun. Hocam ben 5 yıllık evliyim. Allah. Eşimin anne babası çok küçük, eşim ve erkek kardeşi çok küçükken boşanmışlar. Bu iki çocuğu dede ve nenesi büyütmüş. Babası hiçbir şekilde onlara bakmamış. Başka biriyle evlenmiş. Kendi çocuklarıyla beraber hayatına bakmış. Evet. Şimdi babasına sorduğumuzda babası diyor ki ben zamanında istemişim, onlar vermemiş. Aile de diyor ki biz vermişiz, o almamış. Şöyle bir durum var. Biz evlendikten sonra benim kayınım dışarıda kalmak zorunda kaldı. Artık seni istemiyor. İşte ya babana ya kardeşine git gibi bir şey. Şimdi 5 yıl boyunca kayınım yanımızda kalıyor. Şu an düzenli bir işi var ve evlilik yaşı gelmiş. Her iki taraf da evlendirmeye yanaşmıyor hocam. Ya çocuğu. Şimdi her iki taraf da evlendirmeye yanaşmıyor ve çocukla tek başına evlenmeye gücü yok. Evet. Şimdi evlendirmek babanın mı hakkı ya da dedenin mi hakkı? Şimdi zamanında benim kayınımla eşim okul okumamışlar. Onları okutmamışlar, çalıştırmışlar sürekli. 5-6 sene boyunca bunlar çalışıp bütün paralarını dedelerine vermişler. Dedeye vermişler. Evet, paralarını çalışıp dedeye vermişler. Takriben ya 5 ya 6 yıl. Tamam. Bu evlilik hakkı kime düşüyor diyorsunuz? Evet aynen. Evlendirme hakkı kimedir? Çünkü biz her ikisine de gittik, her ikisi de bize kapıyı kapattı. Ben yapamam, diğeri de ben yapamam dedi. Bizim yapmaya hiç gücümüz yok. Çocuğun zaten hiç gücü yok. Ancak kendi işinde çalışabiliyor. Evet. Soralım Seda inşallah. Tamam. Başka var mı sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Allah'a emanet inşallah. Diyarbakır kelamkum hayratın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ve selam diküm, hürmet diküm. Sır çava kerem ke. Khudaca razı be kerem ke. Seyda müddü hazarbanot khair daji ki. Bale. Ya da pere zram ki diji goşlar 500 bahoti 2 kilometre 500 bahoti bedela mele bedawi khaire. Are. مجي رابود قلبي خدا مگو جوید 2000 مدایا برا 500 ای بیا و او 500 مخار تاخو كريا كونيف اما ما يكوني 500 بو ايوي اما تاخو دابو ام دايو دو دايي
Eka mesela pırsı inşallah. Eka. Ama beni de khayr hoşiydi. Seda go hakkı yek gayba mervab kem beş. Ve o da iftiral mervab ke. Galo go mere hakkı khali halal ke khayray pare ya jime dava hakkı خوب kedi. مرو حقیق حلال کش خدا بخوزه خود عرب بیتر جامره زیتر دمر حتی روزا قیامته دی ملائکت خدا گازید کل حشری به حقیق کل سر خدا ہے برا رابن پیا انسان بین که حقیق کل سر خدا ہے تبی ملائکت جز طرف خدا جواب دن ایک عبد کی خدا قرصی قصور کی کربه خطا کربه وی عفو کربه حقیق سر خدا که خدا جوی عفو بکه یعنی وقتا که حقیق مربوط خدا بخوزه خدا جامره لكن تجوی بخوزی بقدر غیبت تگریه بقدر مایل تخور به وی بدته لكن خدا بده ایجای خدا چند قاطی صدقات بده مربوط عفو بکه چه ترانه برا خدا حقیم ده زده گو عرض عربات کرند فروشم بله هناك تي عربية برسن بي مالين راش خاف اللي ميزاكي تيجي سيدي تي بس إنك سيدي تناسي هناك عذري هلا الظالم ماما از نابيجم نه پس نویدم نه عذری وید بیجم دی بگلو چوایی بیا والله نه جایزه شریعت اسلامی دا مال کی مال بفرد گره عیبی مرکب بیشه وقتی که نبیجه و هر عربایی بده و عیب دی گیری کاره بسویره بسویره تا بی sorun der değil mi? Çünkü işyedi ve berbiye peygamberime bir jarkiçe çarşı nere komki genimlidir. Koma gelme mesela destek kulliyet kan yani bini de şille. خرابیه پیامد به چمات اواکریت به آب هاتیه باران لیباری ادبیت چما ای بینی در ناخی در و خلق ببینه من غشنا فلیس مینا پیغمبر به ایک مبخابینه او نجمه یعنی نرسر رمه لازم عیبی هبه گره بیجه لازم عیبه بیجه وقت نبیجه دبا خاپاندر که بو خاتم پانیجی حرامه حتی میری عیبی ببینه کار بصفره بینه جیره İşte maliyete aşırı ayıpdar bir yani. Sedego epey az önce zlamevi o brexe yani tiyevi. Demek bana çen salı dev başladı katiyane her düz macem kali xoy. Bana şkal ra şoğuline 5 sala. Yani kal periman girtiye jir şoğulini anne mali. Demek ana giyaş zavacı ev bitiyemin. Le böyle nabav demek zavcinim kabulnake kalçı kabulnake. Demek kal zavcinim. ده بيقول حقيقي كه انا خباطه ويش كيره خبتي به قدر خباطه اجرت مساق كارش امسينه ولا جباب خربانه انسان کی مثلا جباب خلقت چه زنگین ده و خوی میلیارد و خوی تاکسی و خوی نظام آپارتمانه و یک جباب خرد خبته مال باب خود دهقات و 20 قات که او وقتی که بیچه ناوله ev mal babı memur eviye itici eviye civarsime ev yani kare ücretli misafir mali babı kudarka hakkı eshabın tabi hakkı khoriye ve khokriye ve jib kuca edni hakkı khabata ve babı jikaje bir sen kal bejevi zabte ayrı evcive ayrı hakkı zavaca ve ser babı heye ana zavac na ser babı vacibine yani ilu arfa mada luguri adeten زواج اولاد بی استیباب حتی باب وقتی زواج کری وره و وقتی حج یجی وره یعنی اوی کری خوب زوجینه یعنی زواج دبه مانع حجیج وقتی که زنبه خسن ای که حرامیه جیبو کنه زوجه tabii evya yani ardıysa arf çi biye yoksa mesela beri dalgori şeriatı insan zevci çüş xod xabti yani balık bu de çül xabti xod zevcan gere usabe lakin yu arfa madam hatta bab kore xuna zevcin tabii kur nase berdere kez nabi vakti şeydi be kababeten masın gider rusbi gider ne evya usul arf adet yani cana mesela mezeyme malik usulü şeriatine yani amel kına بعرفه جانا واجبه ایرو ابریوسه حتی سعید رمضان بوتید کتاب کی خود فتوا دا دبی زواج دبی مانع حجی یعنی که زواج حج هرم زواج بله زوجی نره حجی مساله سیدا بدهم تلفنی من ماجی بگیرن دیاربکر کرم که هم خیراتن کرم که alo کرم که hayırlı akşamlar hocam selamünaleyküm aleykümselam buyurun hocam ben bir kuaföre gitmiştim saçımı yaptım ama beğenmedim paramı daha doğrusu geçiştirdim böyle hani bilerekten sonradan hani dükkan kapandı öyle kaldı hiç aklımdan çıkmıyor
Hani bunu bir fakiri doyurabilir miyim yoksa hani günah var mı? Ulaşamıyor musun dükkan sahibine? Yok, kapandı gitti. Gitti. Bakalım Seda'ya soralım inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok hocam, teşekkür ederim. Hayırlı iş. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar hocam. Allah'a emanet inşallah. Tamam şefane mekidina serhattej. Bursa'ya kerem kavum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm esselam. Cümleler soru kime bu ama? Bele kerem ke. Daha ben Arabek işi stajyek galerici kistandı bu. Bele. Arabe 2 sal mal bame. Ben şukuran arabe. 2 sal. Bele 2 sal arabe mal bame. Bele. Arabe preva trafik evi girt. Evi girt arabe xoyi arabe evi gümrük yasası menizam bu. Şahsen numarası o ruhsat da şahsen numarası ruhsat da değişik huya. Değişik huya arabe hacizli bu. Yani ha arabe girtiye arabe gümrük nademe. Yani şikayet peli istiye. Ya böyle şeyler dibece mi İstanbul'da hacim jetine edi hacı hebetine. Hacizli bir. Valla hazır arabe hacizlidir ketiye. Arabe hacizli ketiye. İca dış arabe dışarı bama hatta o trafik ne girdi bu. Arabe trafik bama girdi. İca na xoyi evi meci arabe sanı arabe ki daya mecburi da. Bele. Arabe ki daya mecburi da İca arabe meydine haciz aniyası. Emkan arabe xoyi ne froşun. İca em dibecin ha bina valla hatta mahkeme sonuçlamış ne verdi beyaz nadme ve go mahkeme lehime de ki go perim ne zaman evi pere nevi ezdim nevi wundin. Ya ben kasıcı meçye meşte pere pat ne tep peşinde meştestan ve kaymış peşinde ve ecmil açıyor ve erin ucu zaman derihal mahkeme ra bizim diye. Kahvesi yaparsın inşallah. O soru kimde ne kadar işte razı. Bele kerem ke. Mesela kader çiye çakiye mesela hem ekşi insan her dıkhattın nafattın çiteki nakin hem ekşi insan her kana kaptın da yama kudu ala da ma bavun da ma da kudu pamura baran zengin bun. Kahvesi yaparsın. Yani taksime rızkı çakit be yani. Kahvesi yaparsın inşallah. Selam aleyküm söylen ki demedesi böyle ama te khode bin khayr khoshi de inşallah. Tamam şabal heyecan da ma reklami hat sidem sada be. Ama her reklami inşallah beşa dayı min hem belwabin. تماشاوان هجاب شنابره بشاداوی جاره کدی ام هم بروانه سه تماشاوانه که ایمه گومده حزاب خیلی خداجیک او چو داوی یکی پیسد کهات دامن گو ویاجی بده وی خیری گوم گو انیسیم گو دلی خواهش خم دو دایه بی پیسدی براجم برای این به میلیون نیف پیسدی برای خیرایی بده به جاده به جنابه گره پیسدی ویجی خیری بده وقتی پریل بالی بیا کلاز پیسدی ایخو گری بستیم yani Eyüpistan da Karabistan'da. Lakin pisi güdaya ize eviyas kuraliti necaz gerevici bidi. Bele. Size ben izleyicimiz sormuştu. Size ben kuaföre gitmişim. İşte yaptığı işi beğenmediğim için parasını geciktirdim biraz. Evet. Sonra kuaför kapattı gitti. Para da üstümde kaldı. Diyor acaba bunu onun yerine bir hayre verse nasıldır? Zaten bir sağa bir yere bir hayır olarak vermesi lazım. Ulaşamıyorsa öyle yapsın. Yani görmüyorsa ya yaşamıyorsa ya onu göremiyorsa imkanı yoksa onun hayırını bir yere verir ama bir zaman sonra çıksa gelse yine gene o parayı lazım. Vermesi lazım. Seda go arabe du sala desemde had gırtın şad gırtın derket ko haciz serhiye. إجابية هنجبرك حجزلية عربية وخد مكرم شغلين في عربية ما جاي قرتيه دبيك حجزي راكه دايما محكمة دولة حاجة بدنا محكمة بسكنم مجبوها ويقرتيه أبي حقه حقيقة أو تشاو صافي به أنا أبيا عربة عيب داره عربة كو قصوري به عيبا ويهبن تيز وارتن عربة بتشمال كيمر كري قصور كي به أف حجزي قصور كي مصنجي بدا خويي فريق من الجول الشرعي ولا رقصة بدوي فريق بس تنا عندي هرتز بعايدة خويي يعني عندي أو عربات شوات كحجز دسري راد كشوات كعايدة يعني عربات تيز وارتن يعني هسه خديوي وجا كده غير كي حتى بدنها مالكي عيبدار عيب لإيه دهادر كي يبدأ بريخ أو إذا بريخ حتى حتى سري خدي يعني مالي عيبدار تيز وارت بله سيدا مساء سيدا بدأ تلفوني معنا ما بقرن جواني كرمكم خيراتن السلام عليكم hocam. Aleyküm selam Keremke. Seyda da hürmetler. O Seyda sorum olacaktır. Şimdi araç ihtiyacım var. Evet.
bir banka zaten faizli, diğeri de katılım bankası. Evet. Diyor ki ben sana o arabayı alayım, ondan sonra sana vadeyle karın üzerine koyayım satayım. Yani Seydam'ın bu konudaki fikri ne olacaktı? Tamam, soralım Seda'ya inşallah. Allah'a emanet olun. Ecmaîn, siz de Allah'a emanet olun. Kırklar Ali, keremke ve mkhiratin. السلام عليكم سيدة. Aleyna aleyküm esselam. سيدة راس سؤالك أنه Bele keremke. جنجادا قدر جريدان هي سا عجبا أصفه القرآن دخونم أشب خونم yaş bayağı ilerlemiş bu. Hep yani mizah ökür قدر مدى جريدان هي. Acaba az rica bakın biraz Seyda ve Konya'da onlara açıklama gibi ki hatta az rica bakın dekaran mara koruyucu ayetteki ne bakatın isterdi. Kamisi da pırsın inşallah. Kamisi da pırsın inşallah. Peki ahad ve mümkün ise yani çünkü mer zor durumda zaten yine. İnşallah kamisi da pırsın inşallah. Ama hadi Hudaybiyye mit khayri khoshide. Sida go rızık. Qad tey henek handike henek apre henek şoğlun aşoğlun zengin henek ji na şoğlun ji zengin dibin. دبي قالوا الرزق شواب بعيد به. أنا خدا عز وجل دبي الرزق مقسوم. رزق تقسيم كريه. ما هنكا زنجين شيء كريه. هنكا فقير شيء كريه. هنكا جي أورتا حالي شيء كريه. هاوك وي جامري دبي هنكا أنا بسوي برود خبتن فقير. هنكا أنا جنا خبتن تي رزق عن دوان باز ده. أفتبي امتحانه خدا دبي يتصرفوا في ملكي كيف يشاء. خدا دبي ملكه ده خدا تصرف تم امتحان. هنكا بزنجيني امتحان که زنجيني وقتی خدا تعالى به إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إنسان وقتی که زنجين بو پریوی هنه طاغیتی طغیانی دکن کبرلنمیش بن سر فقیر اوت کن اویا چه امر خدا ده. هنكي هنه فقیر خدا وان شید که تابي فقيري پر پیسک هذا الفقر ونكون الكفرن لذلك فقيري كفر به إجا أوجي خدوي در صبر ناكن سر مصيبة خدا والصبر كن حتى رجع قيامته خد عاد بأجري قش فقيرات خوزة متى فقير شكلنا قيمته البا متنو جوك إيروز نعمته قنجي خلتبك وإنسان زنجيني وقت زنجين خدا مال دايكي أو مال خدا تصرف كودرا خدا دا بده يعني زنجيني شاكر فقير صابر جيب خير تره أب الدنيا امتحانه يعني وقت يكو خدا تعالى عز وجل مال دامه بتي طغيان نقديش خدا بصامي خدا فقير شكل شقاب خبتي خدا تعالى جمع قنجتر أواديتيه از زنگین به بلکه طاغی به مزاغی به باغی به پری انسان زنگین آنوسانه و تابی فقیری جی اکثر مثلا پیغمبر علیه السلام دوه یعنی اکثر اهل جنت فقیر یعنی وقتی سر فقیره صبر بکن جبر بی هوی دنیا تابی امتحانه مربع اوی رزق بریم پیغمبر مجبور رزق و دعات اللهم رزقنی مالا یکفینی وبيتا يأويني واحفظ على عقلي وديني يكفيني شر من يزيني يا ربي مالك كافية ما تبدي مالي برجان إسرائيلية وفقير إسرائيلية وبيتا يأويني حتى بيت كي خاني كي من جدا خدا بجيبك بيغمبر ما تقول اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر أصحيب زاقبتك من جو كفري فقيرية فقيري نك فقير يا جماعة ده فقيري وكب كبقل أنا هنكي إنسان تريليوني وانا هنا قاتريليوني وانا هنا فقير قيمشنا من قرش كي بخون قيمشنا من زكاة خبدن قيمشنا من نفقة زاروكو بيركي خبدن حق خلق الوان بالنادن أو يا فقيرية أو فقيرية كنيز وكفر أبا نعوذ بالله جبر بي هو يقول على الحق مال بتشاق تقدير كي مال بيجا قنج أبا شكر خدا بكلو كي مال بشخوش رزقي أخرى هم كارا بخبته هم دعاء مالي مساعدة وسيلة دحب تلفون من أمواجي بقرن ديار بكر كلام كم خيراتن السلام عليكم. علينا وعليكم السلام. وباشن سيدان. حمش خدا را برام باش بن. خدا باشی دست سیدای مالا انور آدمیسم. بله کرم که. سیدام أنا الموتور دور كرين قربان. لديار بكر مثلا لعب تراكتور جيل سيتاسي لبا معرف كي موتور هي أفانا كرنن عادات ده. إذا بيجي دقندا أدبيجن كي ورا جمرة موتور بستي هم دكشن ديار بكر توي موتور دستيني أو ميرك زيزاني يعني أرتق وربيه كي أو موتور دام لي لوي ميرك نابرو شيء يستاد فيها ويبي قتل فيها حلال دكا. بله كامل سيدا برسن إن شاء الله.
İde yani sedam evya biya ve difroşe dedamı ezi dejim adedim ta distü 5 milyon te da dükje ve motoru digre. Yalnız devra motoru ne girte tişki ne de icma tamam ev motor bu ateşwa behawlin وتدبيزي ببات النادي وزات زاني امزي دبدوي كان مقام يوم خيل السيداج مرة بيجا يعني دارا موتور دقره نوسا بله ودته انا موتور ميرك دقره تدريج اسناف دقري اسناف فروشته موتوري ديب اقواسي ها موتور دقره باراي ويدا او يا داوي تدوي ها وإذا أزيد كم أديزم أزبي موتوري دفروشم يالس دور مورزي أم ناقرة مثلا أم دوري بقرة مليار كي بارالي شو بله أم دوري ناقرة أزيد دم وي ألم ساتم جي أري تديوي موتورا تديوي إيه أزيدم ألكي يعني ألم ساتم جي أوي جاس جمرة سندية نادم أزدم ألم ساتم جي ياك درج ألم ساتم جي دكره نوسا مكري موتورا هو يلوي وكشان فيالي موتورا خوي دفروشته نوسا باقواسي تيجي قبول كل تبرد ديفيا بدين كري او باراي عالم ساتم جيت دا بغري تاو يبرداته او يجي موتور بدين دته او زاته سالكي بدين داما سالكي بدين دته تيجي هم دفروشي كي دفروشي خدي موتور دفروشم دم خدي هي بري اي بري عسل اون هر شيء زانه في مسألة واقفة. بله. كم مسألة برسي إن شاء الله. تمام قربان. أما تأخذ من الخير باش. سر شاوا سر شاوا. جارة كديش ديار بكر كلامكم خيراتن. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun, buyurun. Seydem olan veren ellerinden öperim. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam 2 sorum olacak inşallah. Buyurun. Birinci sorum şu şekilde. İşrak namazı bir hadiste diyor herhalde işrak namazını insan camide cemaatle kılarsa sabah namazını. Evet. Sonra işrağa kadar beklerse bir hac bir umre sevabı alıyor. Sabahı kılsa işrakı beklerse değil mi? Evet. Tamam. Camide. Evet. Bu böyle bir şey var mıdır? Bir de işrağı kıldıktan sonra duha namazını kılabilir mi yoksa duha üzerinden kalkıyor? Soralım Seda'ya. Başka var mı sorunuz? Bir soru daha var. Bir hadis-i şerifte herhalde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Yahudiler büyü yapmışlar. Evet. Sonra Felak Nas sureleri nazil olmuş. Büyü üzerinden kalkmıştır. Yani böyle bir şey var mıdır? Çünkü diyorlar Peygamber'e büyü yapılmaz ayette. Dedim bunu Seyda'dan bir öğrenelim inşallah. Soralım Seda'ya inşallah. Tamam. Allah'a emanet inşallah. Seyda go yek ihtiyacı bir Arabiye'ye taksiyen bejin. Dara banki vani katılıma. Şimdi Arabe lazım. O yüzden tamazı bir kırım ştere bakası bir froşum te. Ve Arabe de kırıp deyince froşum. Bir gelo çava ise de çivi var. Ne caize. Benim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadis geldi be iza raditun bi zer'i. Vakti wen bi ziraat razı be yani eve alışmışlar ser ziraat be. Ve tabiatum esnabel bakari. Ve ben tabi'i qamçket laka. O ve tabayatum bil ayneti. Ve ne alışverişe be aynı tişkivi Arabe ana o mesela pırsam fahm kırsı da. Cümle Arabe lazım. Eri. Ederim katılı mı? Eri. Ederim cümle Arabe ki bir havi lazım. Eri. Debi Arabe bine ejder bisinim. Ezi bisinim froşum te. Eri. Ya o banka da kre. O bedeyn demin. Ev caize. Evet pırsı. Ev ya mesela Arabe be, ev khani be, ev dükkan be, arsa be. Vakti beni İmam-ı Şafii tüm mezhebada caize yoksa İmam-ı Şafii de medadı be. İnsan ki mesela sen bejin hırbe hayvan. Dibederi çiğlek ye. Dibeje mesela milyar ki. Amerikan karabıraş kirabet milyar ki hazır bir kirabet deyim bidemin. Ez milyar dissadi hatta filame hizte bikrim. Evci bikra bide caize. Ev ya can tari banka ya tari bazı zengin ki. Ya vay Arabe ki ya khani ki ya khud arsa ki. Be hazır bikra bideyim dem be abqa me be abqa salid be abqa kan bazarı ev ya caize hiç sorun yitine. Tamam. Size kader geridan he. Ana kader tabi ayrıya geridan ayrıya. Geridan sihre. Sihri insan te geridan nemirdi be. Hatta sabiyan karabine. Yani bek ne karab bezevci. Mesela ana pır insan hene. Mesela mire her tiştivi kulli
سعره ناسيار قسمتي زواجي بين هذا نا أوتنا أو كسر على قدر خدي أوك يعني دعاء كيج بوكو قسمتي يعني أنا الدعاء بني بيخمبر مع عليه الصلاة والسلام دبي يكي كل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شخاب كور حتى ما صار روجي تسبيك يمين بكشينا دري حفطي بلا يسري إنسان راتك أقل أن هندكي بشكل دي فقيري سلمى براكه وقت تسوى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني حول صفاتنا جناهاتنا قوة سر طاعتنا إلا بخدايك وعلي عظيمة ببين نيتاك وفي مصيبات يعطي سر مزاتما قريدان سير المتشبية بياب كنيك آية الكرسي دائم بخوين سورة الفلق والناس بخوين أجر أو سير ليت شيبوبة مثلا تبي هنكي شكل سير وإبطال سيره بقرآن بآيات بحديثات برها و يعني بري زورج يعني هنكي الشيطان جاي السحر يشكل بي كافر دبل هل سر نعل معناه المسيح دبن دابين جماعة دابين بحرة يعني تبي أوكاويج زور دبل لكن آية الكرسي سورة فلق ونصر دائم خوينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم آية الكرسي زيدا بخوين شخص السحر لوان تشينابا أنا بيخمري بدوك سورة بقرة مالا خدا خوين آية الكرسي سورة بقرة ده آمن الرسول السنة ده دبي لا يستطيعها البطلة ساحر بسورة بقرة انكار سحر انكار لوان شكل إنسان كي بشيل ميجي دايما تسبيحات اللي ميجي بك آية الكرسي فلق وناس قل هو الله بقنا السحر لتأثير ناك يعني إنسانك السحر وبانا خوانشي مصري سروان دبن بري ذكر خدا دور دبن وقت مرب بالذكر خدا مشغول به وان دعاء پیغمبر کرده تشکیج تأثیر مربنا سيدة مساعدة بدها حب تلفوني مهنا مواجه بقرن Diyarbakır Kerem Kavum hayratın. Abi kolay gelsin. Sağ olasın. Buyurun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, buyurun. Allah razı olsun. Hocam benim bir sorum olacaktı da hocam. Buyurun. Hocam ben bazı insanlarda gördüm de böyle öğle bir de ikindi namazlarını bir de akşam yatsı namazlarını üst üste kılıyorlar. Öyle kabul olur mu acaba? Cem ediyorlar Onu sürekli. soracaktım. Sürekli cem ediyorlar. Efendim? Cem ediyorlar sürekli evdeyken. Cem etmiyorlar hocam böyle yani biz ayrı ayrı öğle ikindi bir de akşam yatsı tek 5 vakit böyle ayrı ayrı kılıyoruz. kılıyoruz ya. Evet, ayrı ayrı vakitte. Bunlar üstte mi kılıyor? Onlar da tek seferde kılıyor. Yani öğle ikindi bir sefer kılıyor. Evet. Ya akşam ile yatsıydı bir sefer Bir kılıyor. sefer kılıyor. Soralım size inşallah. Var mı başka sorunuz? Hocam bir de bir taş var mor diyorlar. Bir de onun üzerinden namaz kılıyor. O da kabul olur mu? Yani secdeye giderken taş mı bırakıyor? Hı hı. Soralım size inşallah onu da. Tamam hocam. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Belli oldu. Juvane Kerem Kavum hayratın. One. var baş Mahmut'ta. سر خیره به انشالله دنگه تلویزیون خواب بگیره. Alo. Kerem که مگو دنگه تلویزیون خواب بگیره او تلفن المقداری که. Televizyonu git. var baş. سر چاوا خدا جو راضی به Kerem که. Sayda az sualimi hanazki. بله. Sayda Türk derek caiz ne caiz یک. ابو یک. یک حیوان را ساوی به آشی حمله دنه حمله کردن دنه آواز کردن. ابود دو. بحکاوی حیوانی حلاله یا نه حلاله؟ ابود دو. ابود دو یا سیسی سایگان نویش که مثلا واسطات که قبل میره ده نویش آنی رو چار کرده رو دنیم اتحیات سونه ازی بخون سلام دنیم قبل مشفت ایره چید و عجبا میکیم که بیا یا زیده که بیا از اینکه سجده به هرم او تلافی ده بیا نابه کامل سیده پرسین انشالله سوال کردیش تبدیم ببخشید کرم که گرد که آلما دیشه نان تازیه ندرسته حلال نه اره دیده ندرسته اما ملای او سر دیشه اوزی تمرد نیزه اما تا وینانی خود ویرا چه دیشه کامل بسیده پرسین انشالله هاده ایوال باشه اما انت خدا بینید خیلی خوشیده تلفون می داویه بود انشالله سیده گو موتور مثلا موتور على درجة أصناف تجويد كره دفروشوي أو يجسفروش أصناف. يعني عندي صدق زي خوي. أنا اليوم حديث سري بيغمبر عليه الصلاة والسلام وقتها كون يعني ببن تابعي زراعة وبن تابعي قمشكيت جيلكا وبيعة بعيناتي بكن تركة جهاد بكن خدا زلت كي مصري سروي بك وزلتي راناك حتى من تابعين لساد الناس بالكتابة ربي إخوة. بيع العينات أبيجي وك مال كي ددم تأذ بيجمع أشتا اشترى بحاضر تجيب دم بدي عين مال
Evya berik navana anlaşma ve evya ne caiz. Yani sebep çıkıyor ki seyahat kenarı. Evya da esnaf dizine. Mete esnaf ise meşte sent. Peşin. Bu peyda da. Hadi froş evya bideyin. Evya ise froş çıkıyor. Dedi aslan vakti nabeyna vanda evtiş belli ve ne caiz. Anlaşma hebe dise malum bize iyi koy. Ana beni bir vihavi şeriatı da. Mesela bizim es Arabe kirdim te bizim bir 20 milyarı bideyin. Lakin dediyse hazır bidemen bazda milyar hep hazır. Gayet para da olur. Evya uy para yani 5 milyar da ortada da faiz. Ne caize cumhur ulema da ben halal nine faize ne caiz. Böylese de devam hendik ama sorucu mehpermana manama bu kurtasi bir kadın. Dedi ki sabah namazını kılıp işrak namazını bekleyen hac ve umre sevabını alır diyor. Öyle bir hadis var mı yok? Öyle bir hadis vardı. Diyor sabah namazı vaktinde kılarsa o mesela beklerse ibadet ederse makbul ibadet sabah namazından sonradır. Ta güneş çıkıncaya kadar duha namazı kılarsa bir hac ve umre sevabını hatta tammetin. Sıra işrak ve duha aynı ne? İşrak, duha hatta evabin bir namazdır. Hepsi birdir. Sıra dedi ki diyor Yahudiler peygambere sihir yapmış. Acaba yapmışlar mı? Yani şimdi bak Kur'an-ı Kerim'de diyor meshur değildir Peygamber Aleyhisselam. Yani siyer ona bilin tabi bu Kur'an için bu müşrikler diyorlar sihirdir. Ama o sihir değil. Lakin bu sihir tüm sahih hadise. Bukhari'de, Müslim'de hadise Yahudiler Lübeyt isminde peygamber sihir yapmış. Hatta peygamber yapmadığı bir şey sanki yapmıştır. Vahyinin dişinde ne peygamber aleyhisselam böyle sanki gez gibiydi. Sonra Hazreti Cebrail nazil oluyor. Diyor valla filan adam yapmış, o filan kuyuya da atmış. Yani ipleri şey etmiş, bağlamış o Resulullah'ın tarakının dişlerine. O yani şeylere yani bağlara koymuş, o koyunun altına almış. Büyük bir taş da onun üzerine bırakmış. Şimdi ashablar gidip çıkarıyorlar. Peygamber Aleyhisselam diyor o bağlıları astıkları zaman sanki ben bir fakdan yani bir şeyden kurtuluyordum. Ayettan kurtuldum. Yani dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam ondan sonra bazı dualar okuyor. Ayetle size bunu nasıl şey yapıyor? Felak nas. Şimdi ayette yoktur, hadiste var. Lakin ayetle nasıl diyor o meshur. Sihir yapılmaz ona. Şimdi ayette diyor Peygamber Aleyhisselam meshur değildir. Ona sihir yapılmamış. O bunun hakkında değildir. Yahudiler diyor Kur'an sihirdir. Evet. Allah-u Teala diyor bu Kur'an sihir onunla ilgili bir meseledir. Onunla alakasıdır. Yoksa böyle, bu mesele sahihdir. Bazı rivayete göre diyor olmaz nasıl Peygamber sihir oluyor? Olmuş Peygamber beşermiş. Yani insanların başına gelen hastalıklardan. Size vaktimiz kalmamış, bitirelim isterseniz. Cuma diyor öğle ve ikindi cem ediyor, akşamla yatsı cem ediyor. Bir de başının önüne taş bırakıyor diyor. Acaba? Şimdi bu Şialar mesela daim günde 3 vakit namaz kılıyorlar. Yani 5 vakti 3 vaktinde. Öğle ile ikini beraber kılıyorlar. Akşam ile yatsı beraber kılıyorlar. Sabah. O taşlar diyor insan taş üzerine, toprak üzerine secde etmeli. Toprak olmasa kayılar üzerine yapmaz. O Şia'nın yaptığı bir ibadet. Şialar yaptığı bir ibadettir. Peygamber Aleyhisselam hayatında bir sefer öğle ile ikindi beraber kılmış, akşam ile yatsı beraber kılmış. Ama bunlar her gün daimi kılmak Resulullah'ın sünnetine muhalif. Size o tüp bebek caiz yanına. Caizdir. Aşiye yani eğer şey olsa yani mesela sperme devbabe çevre dörva tedavi bükün o bir caizdir. Size bu hayvanı başı hamle bükün çavaya. Hayvanı çi? Aşidir hamle de. Caizdir. O caizdir. Size gott kan vara seydimiz sekir dokuz mecahe. O daima size seviye geliyor telafit ben abi. Ana telafit ve lakin vakti per vasfsel khudşe gelmedi terbke. Yani vakti mgum sekir ya çarak değil selsiya binabki o secde. Katib kar secde. Size go ve taziye emekine caize khwarna nane taziye دبي مالد بيجي ملاجي خوانه دخو انا ناني تعزيه سقنتيش خوي تعزيه شيء حرامه يعني ايرو خصم بري ناني تعزيه حرامه çünkü merik şikayet geldi ve 20 milyarım çünkü fazla milyarım çünkü para değil çünkü faiz değil ki insan çünkü şükür haram olsa da haram ben size mal tabi arkadaşlar inşallah tamam şaban hocam dema cemaatu ve qadana hada davet dema xo hatta kidna bibin khayr khoshide أمو وأخوات بين ربي عالم خداي تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته